Bog. Bak Antonio, brzinski ću ti postaviti hrpu pitanja. Pucaj. Uvodno i najlakše. Kako si? Veselo. Za one koje ne znaju, što točno radiš u Iskonu? Ja sam voditelj tima terenskih prodajnih predstavnika. Kakav ti je dan danas? Pretežno vedar. Opiši nam Iskon u 3 riječi. Inovativan, drugačiji, hrabar. Reci mi, živcira te gužva u prometu? Ne živciran. Uljepšavaš istinu ili si najstrpljivija osoba koju poznajem? A gle, strpljenje je glavna vrlina prodajnih predstavnika. Tako da... Ajde vidimo se na 5. katu, može? Vidimo se. Hej, brzo si stigao. Imamo brzi upload. Koliko Iskonovci idu najbrže u uploadu? Čak 40 megabita po sekundi. Ako je iduće pitanje je brzina downloada, to je 80 megabita po sekundi. Nije mi to bilo sljedeće pitanje, ali dobro je znati. Koji su ti najjači argumenti u prodaji? Uz super brzinu, definitivno odlična cijena i popis TV kanala. Ljudi to žele. Koliko mi treba onda da downloadam film? Pa manje nego da skuhaš kavu. Ispričaj nam jedan vic. Ovako, pita tata sina, sine, znaš li da postoji život i van interneta? A sin kaže, ma daj link. Super je Ja vic. ću samo službeni auto, maži. Evo izvoli. Hvala ti. Reci mi, koje 3 stvari bi trebao imati svaki prodajni predstavnik? Mora biti komunikativan, fleksibilan i mora imati zarazan osmijeh. Ko ti je uzor u životu? Nikola Tesla. Da je živ, sad bi bio Iskonovac 100%. A koliko si u kontaktu s korisnicima? Otkad potpišemo ugovor, pa kroz cijelo vrijeme trajanja usluge. Hvala ti na super druženju. Reci mi još samo što bi poručio našem budućem kolegi koji će se prijaviti na oglas. Iskoristi priliku, čekate odlična ekipa, jako prijateljska atmosfera, lova je super i siguran sam da ćeš se dobro zabaviti. Čekamo tvoj životopis.